Segui lo basket din la lengua des trobadors? Solide qu'és possible, mercès a 3 punts. És lo blog que mancava al monde del basket. Lo basket és l'esport americà mai popular en so nostre. Li calio une buts, un media, Occità. CSP Limoges, Elan Biarnès, Boulazac, Basketland se meten davant així les equipes d'Occitània e los jugaires occità que voluen din d'equipos grandos enda com mai. So agradant aquí és lo biais de parlar d'esport, amb la passió e amb l'uniac. 3 punts accompagnent l'actualitat del balou Irange sur Instagram et sur Blogspot. S'y retroben d'articles sur l'actualitat et de videos tout just accompagnados de frases patac en occità. Estudio regaudissant de parlar d'un tal esport popular, spectacular, international din la lengua del país. Un'iniziativa pulida que vos convidi a encoratjar. 3 punts, merito calques pusses blaus, calques cors e perché pas de s'y abonar. Marcats-vos!